Dakle, e-learning znači puno više od toga da su samo snimljena predavanja. E-learning je zapravo strukturirani platforme za e-learning. Ja konkretno koristim Thinkific platformu, ali postoje i druge. Dakle, gdje se mogu vrlo različiti sadržaji stavljati i strukturirati trening da on ima neki logični slijed. Tako da nije da samo se gleda video materijal ili se samo čita, nego zapravo taj dakle platforma nudi mogućnost da se nekako slijedi struktura koja onda može polaznicima olakšati učenje. I to bih ja rekla je velika prednost e-learninga u odnosu na samo online radionicu uživo ili čak snimku radionice. Što to konkretno znači? To znači da taj e-learning materijal vi zaista možete prolaziti doslovno svojim tempom, ali opet na neki strukturirani način. I to je zašto sam se odlučila na e-learning, a ne samo snimke nekih predavanja ili čak online uživo. Zato da baš nekako probam to iskustvo učenja maksimalno prilagoditi situaciju u kojoj se ljudi nalaze, a to je da su doma sami, a da ipak trebaju konkretno u NLP-u naučiti jednu praktičnu vještinu.